এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক অটে। কৌশি জাতি বা ধর্মকে আক্ষেপ করা যায় না, তেণু ভিডিওটিকে দেহକୁ নিয়ন্তু ନାହିଁ। ধন্যবাদ। এ মৌসা এটাକୁ দেখ, এই সে অলজ্জা কাল রাতে বিছଣାରେ মুতি দেলা, এতে গন্ধেইলা যে রাতে জমা শুই হেলানি। আউ মৌসা জানিଛୁ କାଲି ରାତିରେ କେନେ ବିଛଣାରେ ମୁତିନି? ନା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ଆ ପାଖ କାନଟା ଦେଖା। ପାଣି ଭାବିକି ଗୋଗରାର ରସିଟା ଥିଲା ତ ସେଇଟା ଟିକେ ମାରି ଦେଇଥିନି, ଆଉ ରାତିଟା ଥିଲା ତ ଜାଣି ହିଁ ପାରିଲିନି। ଏଇ ଶଳାଟା ଆଣିକିରି ରଖିଥିଲା। ହଇରେ ଗାଣ୍ଡି ମାରେ ଶଙ୍କରା, ତୁ ତାକୁ ରସି ଆଣିକି ପିଇତେ ଦଉଛୁ? ନା ନା ମଉସା, ସେଟା ମୁଁ ଆଣିକି ରଖିଥିଲି, ଆଉ ସେ ଟୋକାଟା ପିଇଦେଲା। ଆଉ ଦିନ ସାରା ତ ଏଠି କୁଟି ହଉଛି, ରାତିରେ ଯାଇକି ଟିକେ ପିଇବି ଭାବିଥିଲି। ଏ ଶଳାଟା ସବୁ ପିଇ ଦେଇଛି, ଖାଲି କିସ ପିଇଛି, ମୁତିକି ପୁରା ଭସେଇ ଦେଇଛି। ଚୁପ୍, ସେଗୁଡିକ ଆଣିକି କିସ ପାଇଁ ଘରେ ରଖିଥିଲୁ ତୁ? ଆଉ କିସ ହାଣ୍ଡି ଆଣିକି ରଖିଥା? ତୁ ଆଣିକି ରଖିଥିଲୁ କେନେ? ଯଦି ରଖିଲୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲୁନି କିସ ପାଇଁ? ସେ ପାଇଲା କେରକ? যদি তু থরে আনিথিবু তোতে এ ঘরে পস্তে দেমিনি, একা বেড়েকে এটু বাহার করদেমি। তো লুঙ্গি গামছা সহ তোতে উঠে নতি দেমিনি। লাস্টরে চড়ি প্যান্ট পিঁধিকি যাবু, চড়ি প্যান্ট দেখিকি ছন তোতে গুড়েইকি যাবে। গেট লস্ট ইউ ইডিয়ট। এথর যা। রহরে পুଅ তো কথা মু বুঝুছি। ভাগ বাপরে, ଆଉ ସେ ରସି ଗୁଡ଼ା ପିଇବୁନି, ସେଗୁଡ଼ା ଜମା ଭଲ ନୁହେଁ ହେଲେ କି। ଆଜି ପାଖରୁ ତତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖା ନମ୍ବର 190 ଆଣିଦେବି, ତୋର ଏକଲା ବସିକି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପିଇବୁ, ବୁଝିଲୁ? ମଉସା ତୁମକୁ କେରକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଜାଣିପାରୁନି। ତମେ ମୋ ପାଇଁ ପୁରା ଠାକୁର, ତୁମକୁ କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜୁହାର ମଉସା, ତଳ ଆଡ଼ୁ ଜୁହାର। ରହିଯା ପୁଅ, 100 ଟଙ୍କା ଦେବି ତତେ ନେଇକି ଚାଲିଯିବୁ ହେଲା। ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ର ଦଉଛି, ର ତୁ ଦେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ର ଠିଆ ଯାଉଛି। हे प्रभु देखा दे पुळे टंका दे, टंका तो मिलिबनी तू तो भारी बिजी दे। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। हे प्रभु, 90 ସାଙ୍ଗର ମାଲଟା ବି ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା। तू नालुआ एठकी किस पई आइछु? काहाको देखा करते आइछु को? ମୁଁ ତତେ ଲାଇନ୍ ମାରତେ ଆସିଛି ପା। ନାଇଁ ଯେ ମୋ ନାଁଟା ଜାଣିଛୁ? ମୋ ନାଁଟା ହେଉଛି ଆଇସେଲ୍ଫ ନୁଙ୍ଗୁରା। ओ तू ताले से नंगुरा मुखे जानिछु मो ना होची नंगुरी। ଓହୋ, ଓ ତୁଇ ତାହେଲେ ସେଇ ପେଚି। तते कहिनी ना मो ना पेची नहे नंगुरी। ସେଦିନ ମୁଁ ପେଚାକୁ ଡାକୁଥିଲି, ତୁ ଶୁଣିନେଲୁ, ସେଇ ନାଗି ଭାବିଲି ମୁଁ ତୋ ନା ପେଚି। ଆଉ माने मो पेची ନା ନାଇଁ ମାନେ ନୁଙ୍ଗୁରି। मते देखा करते सूट शर्ट भी निकाइछु ना? ହଁ ସେରକ। एतर लुंगी भी निकाइबु? ହଁ आ हां आइला बेले केंजी भी निकाइबु, खाली रहइबुनी। ଠିକ ଅଛି। आ हां आइला बेले नाले काम छटा को तो अंटर बांधी खाइबु, जेर को लुंगीटा न खसे बिल्कुल भी। ठीक अछि? ହଁ ନିହାତି। हो जा एतर। ହଉ ଯାଉଛି। ए सुन ଫେର କିସ ହେଲା? ए तू पूरा सेदिन कहउतलु तो पाखर पैंट शर्ट नाही, आज केडी मागे किन चली रुपिन की? हां बे भिख मांगे कह मते। ଇଏ ତ ମୋ କଚା ଖୋଲିଦେଲା ବେ। ହଉ ଦେଖ, ମୁଁ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତି ତୋଠୁ ବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ହିରୋଇନ୍ ଭଳିଆ ଝିଅଟା ବି ପଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ନା 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 ନା, ଖାଲି ତୋତେ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ଏଇଠିକି ଆସିଛି। ତୁ ଖୁସି ନୁହେଁ ତ? ମୁଁ ତୋତେ ପୁରା ଦିଲ ଦେଇକି ଭଲ ପାଉଛି। ଯଦି ଦେଖତେ ଯାଉଛୁ ମୋ ଛାତିଟା ବି ଚିରିକି ତୋତେ ଦେଖେଇଦେମି। ହଉ ଥାଉ, ମୁଁ କାଲିକି ଆସି ଦେଖେଇବି।